hari umusinzi ujya usinda akabyuka yisanga muri polisi. For another call, okay? You know. Okay, bazarira abasekirite cyangwa abashinzwe umutekano bakurinze. Indizi gushiramo barakurekura n'umugingo usinda gahamagara. Okay, darling. Nta muntu ubura abasinzi bamuhamagara we. Uzi ko bajya bahamagara na polisi mbibonye nanjye bajya bahamagara. Oh, na sugar, huh? Ariko nta uranyoberezaho amafaranga. Lose that little tooth yet? Nope. Lou wants to pull it, but I won't let Ro ari gushaka twongera gura ariko simbishaka. So brutal. Hasi kuki abagabo bagira amahane. There's a couple ones you ask. Hano hari binshi Morris case na turamubona ariko ni ibyamamare gusa. Mwibuke muri Anaconda kabiri. Uriya ni boss wanjye tatubona dusomana. Ni umupolisi nukora muri call center urangira abapolisi nyine aho bajya gutabara. 7 pound 3 ounce little princess. No big deal. Oh, look, I'm trying to be humble. Mureba ari kugerageza kwiyoroshya. Yatabaye mama w'umwana. That's all he did. Impressive. So tell your friend. Mubwire bwira inshuti yawe. She don't like cops. Ntagakunda abapolisi mushuti wanjye ngagukunda. Date a cop. Ninde udakunda abapolisi ariko? Honest. Abapolisi tuvugisha kuri tugira umutima ukomeye none dore nateruye n'ibyo. I like cops, I'll date you. See, she knows what I'm talking about. Okay, well y'all talk Va. that. We muganira ngiye mu karuhuko. Umukobwa asohokana n'umupolisi menya bateretana. Mabuja arabare. Yeah, baje hejuru ya etage. Iminota 10 bihagije akaruhuko. None umupolisi mubi. Iminota 10 nyamara twakwinya byakanashya umupolisi mubi. Shift start. Ejo shift yazatangira ryari? 6 a.m. Saa 12. You want to ride in together? Nze kuza ndari wawe hara. An invitation. Ubwo nubutumire ushaka. Turashize. Accept the invitation. Only if I get to make the coffee this time. Okay. Kubutumire ndabwemeye nimba ari ngiri bugukorera ikawa mu gitondo. Sibyo? So we got a problem. Yeah. Call 911. We got a problem. Amagara 911 hano hagiye kuba ibibazo. Rebe. I want you to take the child in your arms. Ndagira ngo umwana umushyire mu biganza byawe. Usohoke mu nyubako. Hey, when does it with Phillips start? Yeah, I'm Bari hakuri. Ase we na Phillips mwatangiye guteretana ryari? Oh, I had a chance. Njye nizikira njye uziteretera. For a multiple static. 245. Kode haryo umuntu yajombye undi cyuma ni kangahe ni 2 4 5. Bafite amakode yavugiramo. Yeah. Aza hano. 911, where's Cyenda rimwe tugufasha iki? Hari umugabo uri kugerageza kumena inzu y'iwacu ngo yinjire. Okay, sweetheart. Kandi njye nyine. Ndatuje ababyeyi banjye ariko bagiye kureba filime. Umva. Turi umwana w'umukobwa uri gutabaza. Hari umugabo uri hanze y'urugo rw'iwacu. Just hold on, sweetheart. Buretse sweetheart. Buretse. Units clear to handle. Unit zose ndagira ngo mujye ku muhanda Kinard 23. Hari umwana w'umunyeshuri nako hari umwana w'umukobwa uriyo. Mujye kumutabara. Abapolisi bahita birukanga ni kuri abakora. Officers are on their way. Abo ofisiye bari mu nzira bashaka gutabara. Witwa nde nitwa Leah Templeton. Hold on, Leah. Ufite imyaka ingana? Hey! Dirisha bararimena. Amenya idirishya. Okay, Leah, listen to me. Find a room and put yourself in it. Shaka icyumba ugenda ukikinjiramo nona. Hari ikigabo kiri kwinjirana umwana mu nzu. Urebe filime. Uyatandikira polisi ati umwana baramwinjiranye mu nzu mugire vuba vuba. Raporo bari kuyitanga. Leah. Stay on the line with me. Leah nukupe telefone. Okay? Nukupe dukomeze tuvugana. Mabusha bareba. Leah. Nageze mu cyumba cyanjye. Ariko umuryango serire yarapfuye babyeyi biriya bintu byanyu usanga inzugi zo mu nzu yanyu ibyumba by'abana banyu serire mwana ziyiciye. Niba binjira nibwo muzamenya akamaro ka serire. Ukoreshe serire. 7 Adam 13 what you eat? Karindwi Adam 13 mugeze. Minota 10 turatugezaho umwana ari. Iki minota 10 ni myinshi. Abapolisi bari mu muhanda ngo baragera minota 10. Sinzi ho kwihisha. What I need you to do. Is there a window room? Hari idirishya rihari muri iki cyumba. Okay. Sawa, reka ngubwire icyo ukora. Hari uwinjiye. Numugizi wa nabi. Ababyeyi b'umwana ngo bagiye kureba filime. Filime zanjye nazo rero zizatuma abana banyu banabica. Mwabataye mukajya kwirebera filime za Rocky. Ako muzabyara abandi ntaribe. Mwirebera filime. Kigabo kiza munsi y'igitanda. Nta muntu urimo. Ni filime. Mu gicuku kivayo. Yeah. Mu nyubako twaherutse mwana mubwiye ati reba idirishya ry'iwanyu. Kigabo cya jano
kibona idirishya ry'inyuma rirakinguye kiza kuri bariko udukweta umwana amenye yasimbutse akiruka kamukurikire umwana ari hano munsi y'igitanda mihumekere kigabo bakijishe ngo yasote Reya ntuvuge ceceka abofisiye bagiye kugira ngo bagutabare meze neza ndakeka birakoze aragiye kigabo kiramanuka ndakeka asubiye hasi telefone iri kupa Reya ikikupa yarongera amuhamagara amuhamagaye telefone y'umwana dore ngira sona dore kurabura misi nizo wimamagara arashobora ko yumva umugore ukora kuri 911 cyangwa se umugore ukora na polisi dore ngararabura umwana arakubye umugore arongera aramuhamagara kumuhamagara telefone yisisona cyane umwicanya aramwumva ndakeka aragarutse urandaburije ndakeka aragarutse ndakeka yumvishije telefone isona umpamagara uyahise yumva ari umuteje umujura nimba ari umujura nimba ari n'umugizi wa nabisinze kana kari kurira kirinjira mu cyumba telefone kirayumvishije uyu nawe umutima uramurya niwe uhamagaye yahamagariraga iki byahubuka rya mwana bamukurayo urabe mwana uyu mutima uramurya siba cicika mwimbabaza fakana kigabo gikuru telefone uyarabyumva Okay, listen. Nyumva mugabo Whoever this is, uri we wese on their way right. polisi iri mu nzira none akanya kari kose ugiye kugeraho sohoka muri iyo nzu ugende Before you do anything you mbere yuko ukora ikintu cy'ubugoryi uzicuza cyo guhemukira uwo mwana sohoka muri iyo nzu wiruke polisi iri mu nzira ubwo ni ukugerageza gukanga umwicanyi cyangwa se umugi byarangiye ngo singira icyo nkora n'ubundi nabirangije umwana twasize kiri gukubitagura nyagasani mana yanjye baranamukupa uyu ni ubiteye akoze ikosa umuntu arihisha ukamuhamagara telefone ubazi kibamo sonira yaje hano gusa nawe ntiyabishakaga yarahangayitse ashaka gufasha umwana byaramucanze koze ikosa mu kazi rikomeye muri kano kazi bano bakora ririya babizi ko ari ikosa nyagasani boss wavayo What happened back there? bigenze bite hariya The ring gave her away. ura telefone soneri ni yitumye umwana bamubona Help me and tell me what you're thinking. watekerezaga icyo telefone umwana uzika ari kuyihisha bwira telefone yawe nimukoze ntabwo natekerezaga I don't know, I just simbizi I wasn't focused. ntabwo nari gutekereza neza sinzi I normally kandi ubusanzwe ndatekereza urabizi simbizi ariko ntabwo nari gutekereza pe akoze ikosa rikomeye mu kazi rishobora kuba ritumye umwana apfa guhamagara umuntu uri mu bwihisho uramwihorera upfa kuba uzi ko yihishe kandi yaramubwiye ngo umwicanyi ari gusohoka nakwereka umwana uri hano ikicanyi kinaro cyatangiye gukora ku misatsi ye ndebere filime yari kuryama kabirota yatumye hari umwana upfa bakora akazi ukoramo ikosa rimwe umuntu agapfa pana twatuzi twanyu mukora mwana asinze ngo boss n'ubundi ntare bubimenye Yuko yabwiye umusore ngaze kuza kumuraza ngo barare baganira ku bibazo bibera muri uyu mujyi Jordan nkingura ndabizi urimo indano uyu mukobwa yitwa Jordan LA County Police continue their search for missing teen Leah Temple. Ati polisi iracyakomeje gushaka umwana witwa Leah wabuze ijoro ryahise nikakana ka nijoro. Umwana rutuye Hancock bamubuze. Polisi ya Los Angeles ikomeje kuvuga ngo uri kubura ibimenyetso. Nibyo biri kwibangamira ngo imenye aho umwana ari. Famille ya Leah Templeton nayo iracyakomeje guta umutwe no kurangisha. Dore mu kazi mu gitondo yagarutse afite isoni. Ejo yakoze ikosa. Akanakaza ukoramo ikosa rimwe umuntu agapfa. Ntago ari nk'aka kacu umuntu akoramo ikosa mukabireba nyine mukabireba uko biri cyangwa mukabyihorera wapi harana akazi umuntu apfa uraza kumera sawa yego yaje mu kazi gusa nawe urabizi yuko uzi ikosa rishobora kuba ryatwara ubuzima bw'umuntu ntago ubutekanye keretse uri inyamaswa
kwitaba telefone afite n'ubwoba. Afite n'ubwoba. Afite ubwoba bwo kwitaba telefone. Cyenda rimwe tubafashe iki? Induru. Mwohereza umuntu. Hari agacurama hano mu rugo we. Hari agacurama kari hano. Umukobwa wangeshe munsi y'igitanda. Mana yanjye. Hello? Umva ariko ibibazo bahura nabyo. Mwamagara bafite ibibazo bifatika n'abahamagara bafite umuteto. Mwohereza umuntu nabari. Wese amagara nyine babandi ba animal control baje. Umva animal control bari mu nzira baza gutwara ku gacurama n'utundi tunyamaswa twaba duhari. Nyine umuturage hari hano umwama ahamagara afite ikibazo icyo ari cyo cyose. Abo ni telefone 911 cyenda rimwe Skegariwe sinakoze none ikishuga wa musinzi Terence. How you doing? Abakusa nagara yanjye byabaye byose. Uyarebye hano abo nabandi bakozi bose bahagaze. Arebye abona polisi kurekara hakurya. Polisi ngo yabonye umurambo wakakana kagakobwa uyu nguyu yatumye ninjoro bafata bakishe. Kakana kitwa ya Tampotoni kapfuye. Umurambo bawutaburuye ahantu kambaye n'ubusa. Uyu niwe wabiteye. Nikosa mu kazi ribaho. Abantu bose bari kugushaka hasi. Uri hano. Urabizi nago babasha kuyobora hano hantu batagufite. Karaka ni ukuvuga ngo uyu mukobwa nubwo yakoze ikosa mu kazi ariko ngo karakaza akoramo ngo iyo adahari karapfa. Buriya hari umuntu ubutari mu kazi kagapfa. Jordan, why are you beating yourself up over this? Wikwibabaza hejuru yibi. Ntago ugeze ukora akazi nabi n'ubwa mbere baye. Papa yarambwiye ngo akazi ka mbere gakomeye kuko umupolisi. Ngo ni ukumenya itandukaniro ryo kumenya umuntu uri bubeho n'umuntu uri bupfe. Iyo udashoboye ibyo bintu kubikontorora cyangwa se kubitandukanya, ushatse igipolisi wakiva mu menye gutandukanya umuntu ugomba gupfa n'ugomba kubaho. Bagomba gupfa umuntu nkuriya waruje kwica umwana si umuntu ukwiye gutabara agombaga gutuma apfa. Ati nakoze ikosa rikomeye. I'll be here when you need me. Ndahari igihe cyose uri bunkenerere. Kuye mubwiye. Subizi. Bose ni ibyamamare bano bantu kari babiri shaho. Uzi ko umwe nundi. Yeah. Katurore. Cyenda rimwe tubafashe iki? Filime bayise Decor. Ndakira ngo urebe filime witonze. Urebe nakaza abapolisi bahura nako. Hashize amezi 6 biri yabibaye. Umugore akoze ikosa mu kazi. Twigarukire hakunino. Akwereka muri za nyubako nka zimwe mujya mubona Kigali zifite ama escalier azamuka, ari ama escalier sinjya nyagenda. Mbona yantura hasi. Igihugu ni tambarare. Abantu n'urujya n'uruza. Hano hari utwana tw'udukobwa tubiri turi kugenda tuyavuga. Oya ntago yabeshya mama we. Ibyo n'ubugoryi bye. Utwana tw'udukobwa. This gets me to eat. I'm starving like a motherfucker. Umva tujye kurya ndashonje pe. Hey, call me a bitch. What? Just do it. I want to hear you say it. Nyiti beach. Right now, I want to hear you. Ndashaka kumva ubivuga nago nabikwita. You can't do it. Ntago wabikora? No, it's just, you're not. You're Rega ntago uri beach, ahubwo uri ikigoryi ariko nago nakwita beach. kidding me. I thought we should have one just for us. Raul yari yambwiye ngo tuze kujya kumureba. I didn't. My parents keep checking the phone bill. Track phones are prepaid and under the radar. Ugh, he's so high maintenance. Hey, lover. Bita sheri. No, we're just shopping. We twagiye In gushopinga. like 2 minutes, yeah. Nari kuguhamagara mu minota 2. You want to do what to me? Urashaka kunkorera ibiki? Disgusting. Is that even legal? Ibyo bintu ntago ari byiza leta subundi irabyemera ibyo bintu ushaka kunkorera. Nimba ari kuvuga. Ako nini. Telefone. Hano hari umaze amezi 6 yifitiye ibibazo. Asigayanywa n'ibinini byoroshye umutwe. Kano kazi bakora ntago kaba koroshye n'abapolisi. Yeah. Bakora muri call center ya polisi.
hano yahamanitse ifoto ya kakana yatumye gapfa So the first kibura buri munsi arakareba notice are patterns. ikintu cya mbere mukwiye kubanza kumenya no kubanza mukamenya abo muri kuvugana nabo n'imyitwarire yabo no kuntu muri bakontororemo sasa uyu mugore aza no guhugura abandi bapolisi binjiye mu kazi vuba It's gloomy outside. mu minsi ya Noheri hanze abahagwa imvura cyangwa urubura icyo gihe nibwo abantu benshi bafite amadepresiyo biyahura Very slow. kuwa gatandatu rero mu gitondo abantu baba batuje People are at home. bari no mu rugo Friday night. ahari nukwera baraye muri hangover Friday night. naho kuwa gatanu se mukunze kwakira ibihe birego All hell breaks. kuwa gatanu ni kuzima ibyaha nibwo biba nibwo abantu baduhamagara cyane kandi hari n'umuntu wambwiye ati ni naburiya kuwa gatanu nibwo ku mapolisi bagenda bakira ibirego byinshi n'injoro How to base abantu ibintu muraramo ari kugenda agura abandi bapolisi n'abastajeri mbega bagiye gutangira akazi vuba bababwira ukuntu bakora akazi amatelefone uburyo bayitaba uburyo kigiye amasaha n'iminsi bakirira ibirego byinshi go to decompress after. tuvuye rero mu cyumba gituje But if you need anything more reka than mbajyane mu kindi cyumba then you have aricyo biberamo that's behavioral science specialist. ikindi hano tuba dukeneye And he's on call ko 247. mubanza mukigura mu byerekeranye na siyansi y'imyitwarire y'abantu What's your name again? witwa nde Josh. Josh Listen, Josh. bamubwire Josh Important thing to remember about this job. ikintu ukwiye kwiga mbere na mbere muri kano kazi Emotionally detached. ni ukwitandukanya n'amarangamutima yawe ukagabanya umuteto cyane cyane Person reporting. iyo harimo PR ni indese ni person reporting ni umuntu uba wahamagaye nyine ari ku reporting atabaza ati munabare ati cyane cyane iri kumva PR cyangwa se yagira n'ikibazo ukitandukanya n'amarangamutima And Hey. ever make promises. ikindi abantu baguhamagaye ukirinda kubaha amasezerano kwa kundi umuntu aguhamagara ati kuko muradutabara atukirinda kubasezeranya ati ibintu byinshi So tight. That's because we're the ear. kuko iyo basezeranije ntibigende neza nibwo utangira kwishinja icyaha wumva ko wijeje umuntu ikintu ntugikore That's the fire and police department. If the iriya hariya ni ab'umuriro n'ab'inkongi n'ubajya kuzimya na polisi bakorera hano tugiye bahita mu Why do they call it the hive? hano tugiye bahita harya kira kintu bakita umutiba hano tugeze bahita mu mutiba kubera iki bahita mu mutiba se Listen. tega amatwi neza wumva Hear all those little worker bees? urumva utari kumva amajwi y'abantu se bameze nk'inzuki niho bitabira Hey, what about- turi babana bakobwa ari You babiri know it's Saboni, right? ariko urabizi ko Max ashaka ko muryamana nyagasani n'utwana tw'udukobwa tubi ngo wari ubizi ko Max ashaka ko muzaryamana bana yanjye That's disgusting. No. piga ibigambo bibi Oh, he does. ntabyo ashaka arabishaka It's too much trouble. ikibazo nabonye nk'ibimugi byinshi Oh my God, you're so cute. I'm not. uri akana keza You're a fucking trainer. Just come out with us Saturday night. No. mwazabonana kuwa gatandatu nijoro You wawe set me up on him. oya njye sinshaka umuza n'umuhungu gutyo ngo turyamane reka reka Able to help yourself. I no can't kuzabyikorera njye nakwifasha like my math. reka ntago I don't need you. we ntago ari wowe uri umuranga wanjye ugenda umuza n'abantu ngo turyamane reka reka ntabyo nkeneye Shit, I was supposed to pick my brother up like 20 mu minutes. minota 20 nagomba kujya gufata musaza wanjye bye ngiye gufata musaza wanjye ku ishuri wehita musigane mugenzi we Suck. That was really good. yaramututse urumva noneho ko ari byiza birimo biraza kano kana k'agakobwa karitonda uriya mugenzi wako yahereye karamubwira ngo jya ntuka ariko jya uvuga nk'amagi umwana w'umukobwa yasigaye hano naho bari gusa umwana w'umukobwa uko ari kurya wagira ngo hari umuntu uri kumucunga ntimuri kubibona umwana w'umukobwa uko ari kurya arihagurukira twamubonye n'umwana w'umukobwa utifitiye n'imico mibi kariya kagenzi ke kamubwiraga ibintu ngo kingo bwombo nganyumvira umwana bikaga telefone ke mu mufuka inyuma tumwe twa make avayo ari mu nzira Why can't you just text me like every other mom? kuki utanyandikiye nk'uko usanzwe unyandikira Sorry, mom, but really. mbabarire mama Yeah, I'm on my way home. ndi mu nzira ntaha rwose ndaje Hey, love you too. Bye. ndagukunda nanjye mama bye ni umwana na nyina habuze gatoro wari umugonzi aho Oh, jeez, I'm sorry. yesu kristo mbabarire Before you backed up? mbere yuko mupakurura imodoka zanyu mujye mansa muribe aho muri kujya telefone yikubise hasi Awesome, it's broken. Perfect. telefone kigabo cyita kimushyiraho ya miti ku mazuru bagushyira igitambaro ku mazuru kino iyo miti gihumetse kabiri gatatu uhita usinzira niko bashimuta abantu fata igitambaro bagushyira ku mazuru n'umunwa ntago wamara amasegonda ngaho utarahumeka uhita usinzira She's a probie. She was exactly. uyu nawe ni umustajeri How you liking the job, Brooke? akazi uri kumva gute Brooke The hardest job I've ever had. niko kazi gakomeye nigeze nkora mu buzima I guess the not knowing. niki kigoye se muri kano I don't kazi know how it ends. ikintu kibi ni uko akenshi tutamenya uko byarangiye abantu twafashije You don't know. akenshi abantu baraduhamagara batabaza koherezayo polisi ntuze guhabwa raporo ngo umenye ngo wa muntu kuko yatabaye cyane yatabawe icyo kintu 911. cyenda rimwe bite
Right here is where the PR's phone number. hano rero niho yitabira telefone Those GPS. none yamaze guhamagara telefone tuhita tuyibona n'ahantu iyo telefone iduhamagaye iherereye buri uhamagaye polisi bahita babona agace herereyemo bari kureba kuri GPS Long coordinate right here. coordinates zihita ziza kuri no kuri map Here, she can hakurya the police to the scene. ahita kanda kohereza polisi ati mujye kuri iyi location aha n'aha niho umuntu aduhamagaye yarafite ibibazo binibi nawe siwe Mr. Tana ni ikihe kibazo wahuye mu kazi nacyo kigoye tubwire Because I'm the teacher. ndi umwarimu we Now, why don't you guys follow me this way? no munkurikira hako nino Some calls, okay? tugende mbereke namwe aho mwitabira telefone urebe filime byo birabaye twasize ari akana k'agakobwa gashimuswe urebe filime ramagara polisi bayitesha umutwe ati nkoko yanje umuturanyi ndabona kishobora kuba yayiriye ndabona afite kirida ngo polisi nizitabare hakaba n'abandi bafite ibibazo bizima umwana ari muri butu y'imodoka dore nguyu bamushimuse bamuta muri butu yeah mana yanjye No. uya No. katururi hey I am haunted by Gary Cooper. Come, let's swear Rockefeller. hey mwana akure telefone afite agatelefone mu mufuka hamagare abona Rawuru nimba ari ndemwohereje aka message ahamagara 911 nicyo kintu cyihutirwa hey magara 911 So, think you guys had a good first. ndakeka umunsi wanyu wa mbere wabaye mwiza Gonna get a little bit hard. ndakeka umwaruhuka Where's your emergency? 911 tugufasha iki Whoa. buretse tete Okay. vuga gake Down. uyu ni umustajeri Okay, where? I can't understand. ntago ndi kukumva What mall? mwari muri eduka nyine mwari muri muyihe moru mumbabarire bya bimoru nyine Okay, no, where did he hit you? yagukubise uyaza kumva habuze gatonga ngonge Vehicle? ndi mu modoka ubu sinzi imodoka ndimo ndi muri botu There's no location. iyi modoka ntabwo iri kugaragaza location kuri GPS ahanini Ask her her name. What mubaza is his izina name? witwa nde Casey. nitwa Kesi Okay, nitwa Kesi calm down. Kesi tuza ndi muri botu Why can't you just trace? kuki mudakuri telefone ngo menye ahantu ndi nka polisi Phone, so it might take us a little while. bishobora kuza gutwara igihe kugira ngo tumenye aho uri telefone yawe ahantu ceceka wakagorgiye wikura umukiriya umutima You can't find me. bivuze ngo ntabwo muri bumenye aho ndi gukura umukiriya umutima ukabwira ngo ntabwo twahita tumenya aho uri none aha ni bibi ukomeza umuremamo icyizere muganira ntabwo nshaka gupfa Jordan sinzi icyo gukora ndavuga ikintu umustajeri kandi uyu nawe afite ubwoba ejo bundi mu minsi ishize hari umuntu wapfuye nk'uyu w'umwana w'umukobwa nawe yagize ubwoba bwo kwitaba telefone arakora iki sawa haguruka nitabe telefone sinzi gusa nawe afite ubwoba bwo kwitaba Hi, Casey. Kesi bite My name is Jordan. amazina yanjye ni Jordan uranyumva ndi hano kugufasha ariko hari undi wari uri kumfasha I know, but I'm here now. umva Help you. ntawe uhari ninjye ugiye kugufasha Casey. Kesi Listen to me, sweetheart. ndagira ngo unyumve sweetheart boss asa kureba You are not. Casey. ntabwo nshaka You gupfa die. Kesi ntabwo uza gupfa uyagira ubwoba dore ubwoba ngaratangira gutitira n'ubu ushize nuko yamubwiye tangira gutitira arebye boss ari hano boss birancanze humeka wipanika humeka boss nawe ni umuntu ufite ubwenge ubizi ko biba hari uwinaye ahita kubwira wakigorgiye ko akazi reke miteto ariko yuzi ko umuntu ari umuntu ashobora kuba yahura n'akantu kihungabanura muturisha humeka ukora akazi bibaho humeka sinshaka gupfa Kesi turaza kumenya ahantu uri kandi tugufasha urabinsezeranya uransezeranya ko muri bunabare nyagasani I can promise you this, sweetheart. icyo nagusezeranya ni kimwe You've got the best team of people. ikipe ya mbere muri uyu mujyi mu gutabara abantu Mind you. iri gukora uko ishoboye ngo ibone aho uri gutabara I need you to help me. ndagira ngo umfashe kugira ngo mbone uko nanjye ngufasha Can you do that, sweetheart? ibyo wabimfasha sweetheart Do that. wabimfasha bisaba umwana umubwire neza uguhamagaye cyangwa umuntu wese uguhamagaye yataye umutwe afite ubwoba Good girl. sawa uri umwana mwiza Now, Casey. sawa Kesi The thing I need you to do is look ikintu nshaka gukora ndebera muri iyo butu at the y'imodoka release lever. Call the carrier and have them fax sawa komeza so that we can start the trace.
get rid of these. Mugende. Glows in the dark. Do you see that? Hari ikintu uri kubona hakurya iyo? Oh no, it doesn't even have one of those. Sinzi nimba. Okay, it's Mva sweetheart. What mall were you at when you were? Mwari muri hehe ubwo bagushimutaga? Twari turi muri mall bita Fashion Plaza. Oh, I found the one. Mwari muri Fashion Plaza. Sawa. Downtown. Okay, it's okay, sweetheart. Bimeze so sweetheart. Last name. Irindi zina ryo ninde? Wilson. Okay. Wilson. Cassie Wilson. Okay, I see that. All your information. Sawa, imyirondoro yawe yose mise nyibona imbere yanjye. Mama wanje buno yahangayitse yambuze. Ndabona nawe uri Capricorn. Nanjye ndi Capricorn. Uzi icyo bisobanuye? Turindwanye. Bisobanuye ko twese ba Capricorn twese turindwanye n'abantu bavutse muri uko kwezi nyine ni za zodiac sign. Bya bindi ngo by'amaki horoscope. Mva. Okay, Casey, can you describe the man? Umugabo wagushimusa wamwibuka? Asian, Hispanic. Yari umuzungu. And dress normal. Okay. Yambaye bisanzwe. You have on a hat. Yari yambaye ingofero. Ikoboyi. Yari yambaye ikoboyi, yambaye rinete za fime. Age, Casey? 20. Ari muri 20, 30, 40 urebye. Ari mu myaka nka 30 na kuzamura. Sawa. Okay, great. Honey, what color is the car? Imodoka ye ni irihe bana? Redder. Imodoka ye ni umutuku cyangwa wenda kumera nka maru. 4, okay. Okay. You're doing great. Imodoka ifite imiryango ine. Ayitamagara kashukushuku tayari. Umva, murebe umuhanda uva kuri mall bita Fashion Plaza. Muri iyo nzira murebe umugabo utwaye imodoka wambaye fime, uri mu myaka nka 30 na uri mu modoka y'umutuku. Tayari abapolisi bahita bapanura. PCC is working on pinging the. Turi kugerageza gukura telefone ye ariko kari muri boot turi kubura ukuntu dukora triangulation kugira ngo dukure tumenye ahantu herereye. Kiza kongera kumva ijwi ryawe Jordan. Uri mu kazi yaramaze iminsi atari kwitaba telefone ahubwo yigisha abastajeri. Freeway or if you're on Surface Street. Network amenya zibuze. Hari ikiri kumuhamagariramo. Don't answer it. Hari umuntu uri kumamagara wimwitaba murike. Nirawura ariko mureke. Ngomba kuri telefone paka tugufashisha. Sinshaka kubura ku murongo. Wheels are going fast or they going slow? Imodoka iri kwiruka cyangwa iri kugenda gahoro? Iri kugendamo gake gake biringaniye. Urakeka muri muhanda urimo ambutiyaje cyangwa niya mihanda minini ijya kure cyane? Turi mu mihanda minini ijya kure cyane. PR believes vehicle is on the freeway. PR ari guceka ko bari muri ya mihanda minini iba yagutse. Yisanzuye ya mihanda ibusanga igendamo nk'amamodoka nkane icari mu ya mihanda minini dore ngiyo. Kandi barabwiye ati ni imihanda ivuye kuri Fashion Plaza. Dore niyo bita freeway. Abana za highway. Aba none bwa buhanda bwanyu bumwe njya mbona mu byiganira mati none ndagira mu kazi banyurukana. Iyo modoka urabona ihumura nk'ishaje cyangwa inshyashya. Ni ya kera pe. Yeah, there's like work stuff. Okay, honey. Umva ngubwire hano. The tail lights? Uri kubona ya matara y'inyuma za tail lights. Na matara bayita parabolize oya y'ibinyoteri y'inyuma. Yego ndayabona. Is there any way you can? Iyo modoka ni bari ya kera. Hari uburyo wakubita umugeri ryo tara ry'inyuma rigasohoka. Oh, honey. Rotorovizeur oya ntago ari rotorovizeur. Ano matara y'inyuma y'ibinyoteri n'ibici. Okay, we got our EC request. I'm just waiting for them to come. Umva. Wait, Maddie. I know, but you know. Ukeneye raporo yawe nonaha barashaka raporo y'abanyeshuri wigisha. Ibyo biraje mu kanya ndaba mbikora. Sawa. Banza ukora ibyo ukora tujya gutanga raporo. Sita turi kunyumva. Gerageza irindi tara urebe. Fast as you can, honey. Gira vuba vuba uko ushoboye. Ndagira ngo ukubite iryo tara risohoke mu muhanda. Uyu ni umupolisi kazi. Nakubwiye ngo abapolisi ntabwo ari babandi mubona mu muhanda gusa. Hari n'abandi bakora akazi kabo bicariye mu biro bitaba telefone kandi bakaduha ubufasha. Dukeneye nk'ubwo abona babandi tubona ku muhanda baduha. Niyo mpamvu mugwa mukwiye kubaha inzego. None uzi ukuntu buriya nubaha irondo. Umwana kubita itara. Ikigabo cyazamuye imiziki cyamushimuse. Umwana kubita itara hano. Kubita ikinyoteri cy'inyuma. Urebe. Ikinyoteri kigwa muri kaburimbo. Umugabo yashyizemo imiziki ntago ari kumva ko bari kumumenera ibinyoteri. Nabikoze. Good work. Sawa koze neza. Casey. Urabizi? None uwo mwobo hari. Gira icyo uri kubana ndi mu muhanda ndi muri freeway. Okay, honey. Sawa. What I need you to do. Ikintu nyeneye gukora rero hani. Ndagira ngo usore ikiganza cyawe. Ukomeze umere nk'uri gupepera. Imodoka iri mu muhanda iraza kubona ikiganza cyawe ari yo yose ibe yaduhamagara ihita itubwira ahantu uri kuko utahazi. Umwana sora ikiganza nkuko bari kumubwira apepera hanze. Ndi gupepera. Sawa. Umva mwese mwumve. Mfite PR uri wasoye ikiganza muri butu y'imodoka. Umuntu bahamagara babwira ko hari imodoka abonye y'umwana waso cyangwa se yakaboko kari muri butu. Muhite mumubaza ahantu iyo modoka iherereye. PR nyine ubwo ni personal reporting. Let's see if we can get a call on it. Ubona telefone ahita ambwira umwana yasoye ikiganza. Agenda pepera. Ubwo umuntu wese waca kuri imodoka ahita hamagara 911. Abantu ni ijisho rya rubanda.
Maroon was your... Cyenda rimwe bimeze bite? Hi. Bite? Stuck in the trunk. Umva ndi kubona ari umuntu ushobora kuba ari muri butu y'imodoka indi imbere wasohoye ikiganza. Yo, I got him. Umva ndamubonye we. Man, what road? Madamu muri kuwe muhanda rero. Umva turi ku muhanda usa nk'ujya mu Gatsata uvuye Nyabugogo. Mbwira plaque z'iyo modoka noneho uri kubona mitwaye uwo muntu nyine uri muri butu. Plaque ni 7 CF. Uyarazandika. Casey, we're real close. Casey, turenda kukugeraho tuza. Iyo modoka ibaruye ku mukecuru. Is it a stolen vehicle? Modoka bara ntibayibyera. This is for this white Ford Explorer, so he switched. Kigaragara imodoka ni Ford kandi ntabwo ari Ford barimo. Bivuze ngo uyu mugabo yibye plaque yishyira kuri iyo modoka. Reka ngende murebe isura mubwire. Wimwegera uwo mugabo atakubona akahita yiruka. Reka mubarebere mubabwire. Amwegereye umwiconye tubona ko bashobora kuba bamuketse ariruka. Yegasere. Umva yise yiruka. Uyu mugore yishakazi. Umva ahise akata umuhanda ujya ku Gisozi. Uyu mugore yishakazi. Gafasha umuhanda ujya ku Gisozi dukateyo. Uriya mugore yishakazi. Bano bayita bakata. Imodoka bamenye ahantu iherereye. Ureba akazi ukuntu polisi gakora. Izi ni za filime mbazanira. Mwana vayo. No, it all looks exactly the same. Nta kintu kidasanzwe uri kubona ntacyo ndabona ari ibintu byose bimeze kimwe. Mwana nta kintu kizima habonye. Sweetheart. You told me there was stuff in the trunk. Ese muri iyo butu hari ikintu kirimo. Describe what you see in that trunk. Umbwira ikintu kiri muri iyo butu nawe urimo. Ikindi uri kubona. Mwana arahindukira abona harimo amarangi. Umva harimo amarangi na toronovisi. N'uburoso busiga irangi. Paint brush. Niki kindi? Mana yanjye. Kararira. Uya bigenze bite? Mana yanjye kararira. Nakana. Agiye kunshingura. Casey, what is it, honey? Casey bigenze bite honey? Hano harimo n'igitiyo. No, honey. No. He's not gonna. Umva ntago ari bugushingure nta nubwo ari bukwica. Ndagira ngo utekereze ibyo ndikukubwira. Focus. Umwana atangira gupanika. Casey, what's your favorite? Casey niyo filime ukunda kureba. What's your favorite movie? Ukunda kureba iyo filime iyo umuntu yapanitse ufite utuntu uhita umubwira ki akayoberwa nabyo. Wiki ukunda kureba iyo filime? Tell me, what is it? Bwira. Bridesmaids. Iyo filime nkunda kureba. That movie, I think I saw it about 100. Usiko nanjye iyo filime ariyo nkunda kureba nayirebye nk'icuri igihumbi mva kugarura umwana muri mood wari wapanitse. Bano bantu bafite ubwenge. Urabizi ngiye gusezeranya. Nindamuka ngutabaye nzagusohokana tujya kureba iyo filime isobanuye na Rocky nkugurire n'icyo kunywa sibyo? Umwana bamusubiza muri mood yumva ko binashoboka kutabarwa. Icyo nshaka gukora fata ko kadobo kirangi rya kiniki arya nta marangi twamamaza. Ugafate kwereka utuntu nikorera. Umwana ari kwamubwiye wamushimuse dore nguyu. Akana gato kagakobwa. Umwana. Okay, I got it. Sawa kadobo kirangi nagafunguye. Pour that paint out of. Fata iryo rangi urinyuze noneho muri wa mwenge ugenda urimena muri kaburimbo. Usiga ibimenyetso. Umwana fata irangi atangira kurisukana agenda asiga ibimenyetso wamushimuse. Byibura umwana ari banamukurikira baze kumenya inzira ashobora kuba yanyuze. Unit mwese. Umwana ari mu modoka y'umutuku iri kugenda imena irangi mu muhanda. Ubona ikimenyetso umuhanda kirangi cyangwa ubabwira ko akibonye n'abari mu ndege. Umenye ko iyo modoka ari umwana uri kugenda umena irangi. Ibizi bitari kugenda asiga. Katururi. Yagenda amena irangi. Irangi rirenda gushira. Nirishira ufungure n'akandi kadobo. Hari iryo yishyura? Acari hano. Bagera muri Feruje. Do. Gake umwana uri kugenda amena irangi. Kumbe hafi aho aruwaje kuhaparika. Niko abonye irangi riri kumeneka inyuma. Ni run up afite ukuntu ashyanuka. Umva dore run up. Hey, how you doing, man? You got like paint. Umva mbona muri buto hari kumeneka mirangi risohoka hanze. Irangi riri kumeneka rituruka inyuma umwicanyi dore run up ngararabura. Run up. Sawa urakoze. Sawa. Umugabo yitafunga imodoka. Ako uyu mugabo mbwira ngo irangi riri kumeneka. Abona umugabo agira ubwoba. Irangi risohotse gute mu modoka. Ese amenye ko kira cyana kiri muri butu gishobora kumuraburiza. Urebe filime. Abarana na Feruje.
arusha icyaka ahita yatsa imodoka vuba vuba ryarange rihita rimeneka na telefone y'umwana igwa mu irangi katurore yo Casey telefone iguye mu irangi yeah Casey, what's happening, honey? What's happening? genza biti rebe Casey? hey Casey, I need you to say something. yeza guparikana Sweetheart. Casey. Casey kumbe bamuriho bamuri haramutse avuze byamurabura Casey oya bakinguye umwana kuri toronovisi biranga uyayita kupa noneho uya ntago yakubye ikizemo silence batanamwumva yaramyutinze ceceka yaramyutinze noneho yamenye ubwenge You did. reba imisatsi yawe ukuntu yanduje uyimenye mirangi kigabo cyoboswa n'imisatsi y'uyu mukobwa we ngo dore imisatsi yawe ukuntu uyimenye mirangi uyarikanga uyarangije kura y'imiti gacupa Adam 16 mugeze Aya 18 iyi ni rimwe 4 2 3 ntarange turi kubona mu muhanda kigabo gifungura hano kizano umwana wirira we aho mumeze neza kumbe run up yakurikiranye ariko ko nabonye wirukanka mumeze neza run up arashyanuka yamukurikiye Paint can spilled is all. irange ryamenetse mano hose Saw the broken light and the paint. nari nabonye nta n'ikinyoteri kirimo nabonaga ari ibintu bidasanzwe n'icyo kureba ibyo ari byo Yeah. bya bindi bavuga ngo buri muturage abijisho rya mugenzi we run up nibyo yakoze umwana bamushyizeho turunuvisi wibeshye ukopfore nkwica Yeah, well, yeah. Thanks for alerting me. gusa wakoze kundabura man Sure, no worries. sawa ntaribi kano bagashyizeho turunuvisi nikavuga barakica nico iriya turunuvisi ivuze ikora nk'inzibyo sawa gusa run up arabona uyu mugabo ibintu bye bidasobanutse run up avayo usigaye ahora mu dukote hasohoreye uturirimbo bakobwa ngo batatangira kumwandikira ko ngo aririmba neza usigaye ahora mu dukote kinga hano rebe ariko uriya mugabo nibiki ari gupfunyerika muri butu run up nk'umuntu leta yavuze ngo buri umwe abijisho rya mugenzi we reka mamagare polisi niwamenya izi bariye bimwibariza arahamagara tarahamagara fata telefone n'igitiyo rabe run up telefone baramena we filime dore intambara hasi igitiyo turashize ko bigenze kure igitiyo baramurangiza rya cupa ry'imiti yari afite riramenetse reba ibyo utumye nkora arapfuye ranapu kubera wowe ngo ranapu apfuye kubera uyu mukobwa umugabo ahita yikuramo ishati yihanagura amaraso hano ayijugunya hano rebe uyu mugabo arashaka iki kuri uyu mwana nakubwiye ngo urebe filime witonze turi busobanukirwe abantu bari hano hanze ni babi bagiye mubabona se banzungu sike Maddie, Trace, we need the trace. mugerageze mukuru iyo telefone Boulevard. Yeah, but we know that already. katururi akana arakumva ibyo bari kugakorera ariko bari kukanigubanza sinzi telefone kuyikurura biri kwanga iyi ni ya 18 birasa nkaho ya modoka watubwiraga tuyibonye noneho ya modoka turayibonye over ya modoka iriho nirangi police iminota 0 bahise bahazenguruka hari ya modoka urebe filime bana bakura y'imbunda pano uyu mujyi wose banakazi biyemeje no gutabara umuturage
no kumurinda kura muri butu nta kintu kirimo. Get an SID unit here now. Hey, Adam 16, what you got? Eti Adam 13 mufite iki? Bagiye. A lot of broken glass. Kigaragara ari kirore cyamenetse hano. There's a lot of blood. Hari n'amaraso menshi. Kumbe ikigabo cyahise gitwara imodoka ya run up. Ya modoka ya run up niyo cyahise gicikiramo. Sicyo ikigabo kintu kimeze nk'igisazi we. Kimeze nk'igisazi. Tubana n'abasazi ngiye none narabyiboneye. Ejo ne bavuze ngo abantu ngo batanu ngo umwe ngo hari abafite ikibazo cyo mu mutwe. Barahari. Umugabo hano ameze nk'umusazi. Neza. Mujye mubona n'utwana tubyuka twahaza ibimugi tukamvugaho ubugambo bw'ubunyoma gusa. Mpamvu ntajya mbusubiza n'ubusazi nabwo. Babandi wa wundi umwe muri batanu babavuze. Baba ari abasazi. Nta muntu musubizanya n'abasazi. Ahubwo turabavuza. He switched cars. Ahinduye imodoka. Umwana nongera hamagara. Okay, Casey. Ahinduye imodoka yi. Then he threw him in the back of the trunk. Ahinduye imodoka ndi muri butu yindi modoka. Trunk with me. And he threw the shovel under with me, so he's gonna... Afashe uwo muntu amushyira mu modoka n'igiti. How hurt is he? Uwo muntu muri kumwe yakomeretse bingana iki? He's dead. Yapfuye ranapu. Nanjye bagiye kunshinga. Hano hari n'igiti uyu mwana amenye afite ihungabana ry'igiti. Yabonye igiti yaravuga ngo bagiye kunshinga. Modoka muri misa gute n'umukara. Now what about the tail lights in this car? Iyo modoka rero mbwira amatara yayo y'inyuma nayo twongere tumene irindi tara. Iri tara riri hano ryo rifite icuma nago warimena ngo rigwe inyuma. Rana parakanguka. Rana pakanguka utangira gukomanga imodoka. Bigenzo biti. Cici kutatwicisha. Rana pakanguka asakuza akubitagura imodoka. Turapfuye we. Yesu Kristo rana pakanguka asakuza. Cana burike yisanga ari muri butu. Ceceka. Rana pumenyera kangutsa zingari kuzimu. Ari kubona umukobwa ahantu hijimye ntaza hariho akubitagura imodoka. Umwicanya parika hano. Umwicanya parika hano. Ceceka ariko batakwica. Parika hano kure turuno visi y'umuginga. Unkubitira imodoka. Run up. Urabe. Yawe. Turuno visi h'igihu. Turuno visi. Turuno visi. Turuno visi. Umwana w'umukobwa areba mwicanyura nta mikino afite. Sakuza fata umwana w'umukobwa nawe mwice. We ndakwinginze winyica. Iyi ni gasopo ya nyuma. Ndakwinginze gasopo ya nyuma. Funga imodoka. Kumbe yakuno polisi yigeze yatangiye gupima ibikumwe. Aba forensic barahagera. Ewana ibikumwe byasibanganye. Nta kimenyetso cyari kibikumwe byo tumenye wari we. He's smart. He wiped it. Azubwenge ibikumwe bye yabihanaguye. Biranye niyo wagiye ukora ahantu uzi ko wakoze ibyawe byose guhanaguye ibikumwe. Ukantu tuba twaragiye dutanga ibikumwe ni henshi leta irazi gapima bakahita bamenya aho uri. Sasa yarebye hano. Afande. Ntago ari umunyabwenge cyane. Agent. Glass printed. Ngwino bino birahure nabyo bipime. Bijya birahure rafite by'agacupa birabyo ntago wabona umwanya wo bikubihanagura byamenetse. Ngwino bipime. Buriya ngo nta mugizi wa nabi ujya ukuntu asiga ikimenyetso inyuma nuko mutareba neza. Dore imodoka mu nzira irakomeje. Iri kwerekera. Umwana n'ubu telefone ntago bari kuyitrackinga ngo bamenye ahari. The trace, Maddie. Just keep her on the line. We komeza ugume ku murongo. Casey, what's happening? Casey bigenze bite hani? Yishe run up. He started screaming. Run up yakagutsa vuza induru bahita bamwica. Hey, just stay calm. Aramwisha. Ni amakosa yanjye. Umva hano hari abantu benshi biteguye kugutabara. Dufashe tumenye aho uri. No, it's not your fault. Kuba rana pupfi ntagira amakosa yawe. Sweetheart. Sweetheart. Wikwirenganya. Ndagira ngo yumve. Rimwe na rimwe. We all get ourselves in situations. Twese ari gihe twisanga muri situation. Okay. Tudafite control yo kuba twayihindura. But it doesn't mean that ibintu bibi bikaba. Okay. Ariko bidasobanuye ko ari amakosa yawe, sibyo? I'm here. Ndi hano. Iki kiganiro muri kukiri codinga twagiranye. Yes, we do. Yego tuba twatangiye kuri coding ugihamagara.
just want to leave my family. Nubundi bagiye kunyica basi reka nsigira ubutumwa famiye yanjye muzampera famiye yanjye. Baby, we're gonna find you. Oya turaza kukubona tugutabara si ngombwa usiga ubutumwa. Umva mpisegonda nsiga ubutumwa ndamutse mfuye wazanyumvishiriza famiye. Mama. Umwana w'umukobwa. Mama iteka wambereye mama mwiza. Wampaye buri kimwe nifuzaga mama. Umwana ari gusigira ubutumwa nyine. Ndagukunda. Nubwo mpfuye uzamenye ko nagukunda. Ndagukunda cyane. Kesi. I promise you. Ndagusezeranya. Your mother again. Mama wawe muzongera mubonane. Please don't ever forget me. Mama ntuzigera unyibagirwa ari kwandikira cyangwa se ari gusigira ubutumwa nyina. Ku buryo nyine nubwo yapfa bano bapolisi bazafata ubutumwa bakabusigira famiye ye. Nibyo nashakaga kubwira mama wanjye. Ko mukunda ntazanyibagirwa. Okay. Okay sweetheart. Okay, sweetheart. Okay sweetheart. Umwana bisaba muvugishe neza umuntu wapanitse nkuko bano baba bafite psychology iri hejuru. Told me you were a fighter, remember? Urebe kumbwira kuri indwanyi. Yes, we're fighters. Turi indwanyi nje nawe. Turi Capricorn. Ba Capricorn. Right now, we're gonna fight. Usicyo tugiye gukora tugiye kurwana. Abantu batangiye no kurira hariya. We're gonna fight. Tugiye guhangana. Turwane n'ubuzima mpaka tubayeho. A good girl. Sibyo bumwana mwiza. Need you to do. Cyo nshaka gukora. In that man's pocket. Uwo mugabo wagupfira iruhande witwa Ranap utangira umusake. Uya nago nasaka umurambo. Uya gusaka imirambo byahozeho. Need to know who that man is. N'abarara barabikora impanuka ibaye. Man is. Nuramuka usatse uwo mugabo tukamenya amazina ye. Biradufasha kuba twamenya amazina ye, tumenye n'imodoka ye. Bitworohere kuba twamenya iyo modoka iri kujya hisa gute. Yitwa Alan Denado. Good girl. Koze neza. You are a rockstar. Ewana uri rockstar kabisa urahatwitse. All units, kidnapping project. Unit zose. Conducted at Fashion Plaza Mall. PR is still online, but now in a... Umuntu mpamagaye ukiri ku murongo. Imodoka ya y'umuntu bashimu y'umuntu wamupfira iruhande witwa Ranap. Imodoka y'umukara bavuga ubwoko bwayo nahiri kwerekeza n'iki byose. Bano baje gupima ibikumwe bamenye nibikumwe byande washimusa umwana w'umukobwa. Bino bikumwe byacu leta ibi bifite iyo mugiye gufata amaranga muntu muri banke mutanga ibikumwe. Sasa umwicenye ari kugenda agatara k'imodoka karaka. Ranap agatara kayiseka imodoka ze ntizinywa furu. Sunstar. Just Diddy does it. Bebe. Birebye hirya kakana kagakobwa bashimuse kari kuri televiziyo. Ranap yaje guparika hano. Nako Ranap yapfuye. Ya modoka ya Ranap baje kuyiparika hano. Banywe sans. Uya vayo. 30 and light it up, I'll put myself. Sure. Urabizi fata amafaranga ngiye kwisukira essence. Urishyura ukihe essence. Turi kuri gas station. No, there's just music. Kumva imiziki. Tugiye kunywa essence. Go ahead, you're good. Shake your... Sawa. No, it's all right. Sure. Ibyo byose mesa bimeze sa. Amavuta arimo. Umuriro utangiye. Usa nk'ushira. Casey. Casey, what's happening, sweetheart? Casey bigenze bite? I think I have an idea. Ndakeka mfite igitekerezo. He! Mukobwa ngagize igitekerezo. You don't have to do that. Reka ngwanagurira ibirahuri. Ntago tubyishyuza. Oya ibirahure byangiye bihanagura. Aha, ni kuri station za station mu gihe bakabahanagurira ibirahuri. Yo. Baby. Umwana kubitana inyuma mujye mureba filime namwe niba bashimuta mumenye icyo muzakora. Babyeyi mujye muhamagara abana mubwira ati muze murebe filime namwe bana banjye niba bashimuta dore rukeri bitweretse. Nta kintu mba narabazaniye. Umwana amenya inyuma. Yo. Kana kavuye kari gupepera umusaza uri arebe. Yo. Rebe. Kigabo kirano kiri kunywa gafuru tanka. Menya kigiye ahantu kuri. Sasu yarebye kuri televiziyo nta kindi kiri gucaho. Ni wa mwana w'umukobwa ngo bashimuse witwa Cassie Wilson. Mumfasha we! Munabare we! Muzengira station yarabibona. Munabare nashimuswe. Uyu ni nzungu. Munabare. Yarabyumva. Mumfashe. Muzarabibona. Modoka yarayiboroka. Open the door. Kingura umuryango. Kigaye modoka kirayiboroka.
muzarayibona mushigaye mushimuta abana muzakura icyuma dutwatuma tw'amafuti tutahata n'ibirayi Zava yaza kingurira umwana w'umukobwa mutabare Bebe kana kari hano Mene sanse mu maso sanse umubiri wose Re filimi kurayo burike yihuse cyane arahatwika yarahatwitse Muzehe wari ugerageje gutabara nawe arishwe bimeze bite Katurori umwana arongera do Just keep killing people. Motherfucker! Agakobwa uri gutuma nkomeza nica abantu bamukubise igipfunsi ahita asinzira nimba atanapfuye igikumwe hano cyuriya mwicanyi baragisikaninze bamenye ni muntu ki That is him. Adam 16 umwicanyi wacu tubonye ibikumwe bye Suspect is a Michael Lewis Foster niwe mugizi wa nabi turi guhiga uyu mugabo bisa ngaho nta cyaha nta record imba afite muri polisi ntiyafunzwe ntiyagize ate isura ye nayivayo yari hano dore isura y'umwicanyi umubonye ari guseka wagira ngo ni umuntu muzima ni umugabo uri seriye bano bagamubona babana beza uwo mugabo bakimara kubona isura ye n'ibimuranga feri ya mbere ni mu rugo iwe hatuye bahita bahabona muri system na hano twese baba dufite rega ahantu dutuye bacikirahe bakimenya amazina yawe aho utuye ni vuba muri system biba birimo polisi nuva uri kigabo gifite umugore n'abana uri umugore we Hey, talk to me! Vuga nanjye yego ntu umugore nago mubona abana umugabo wanje ari hehe ahubwo we turakubasa umugabo ari hehe We need your help. dukeneye ubufasha bwawe birihutira Your husband right now. umugabo ari hehe none Where is he? yagiye mu kazi akorera he umugabo wanje akorera Brent Vista Medical Center Okay, what time did he leave here this morning? yafuye hano usanga Philips ngwino urebe hano What the hell is this about? ibice bijya mbere mu mafite ubwoba polisi namuteye n'imbunda Madam, don't want to hear this in front of your kids. ibyo dushaka kubwira ntago dushaka kubikubwirira imbere y'abana bawe by'umugabo yakoze. Burn victim. Some guy doused an attendant at a gas station, lit him up. Umva imodoka yarana puba yibonye ahantu kuri station kandi umuntu akora kuri station y'umupompiste baramutwitse. Ahita bazamuka mu nzu y'umwicanyi. Foster's office. Torofisi yuri yamwicanyi Foster. Uriya mwicanyi washimusa afite aka office mu rugo. Kind of look like our PR. Karakana kakobwa neza kamanitse hano amafoto yako neza kenda gusa nkuriya bashimusa imisatsi y'umweru kakazungu nta mafoto amanitse hano muri office yuri yamwicanyi amanitsemo ifoto y'umukobwa usa nkuriya uri muri buto hano handitseho utugambo tuvuga ati mushiki wanjye sinarinzi ko wagenda kuriya cyangwa se wapfa kuriya Attack 43 please. Katururi Attack 43. Attack 43 But she's not responding. Pierre aracari ku murongo ariko nago ari kuvuga I don't know yet. hari amakuru mfitiye wapi Bebe mwicanyi dore hazanye umukobwa amuzanye mu mashyamba ni umugabo muzima utuye mu rugo rwiza ufite umugore n'abana babiri ku buryo uvuga turiya mugabo ari seri yarubatse ahubwo mugasanga murakeka za nsoresore zirirwa zisindiye ziriya nta ribi ryazo yabi papa do uyarebye mu mufuka w'umukobwa abonamo telefone turashize arebye telefone abona umukobwa amaze isaha n'igicamagara Jordan we ndacyari hano kasi ceceka abona umukobwa yamuteje leta shyira telefone ku gutwi ceceka yari kubumva umukobwa yari yahamagaye kare uyu mwicanyi ifoto yarayireba n'amazina ye n'ibimuranga n'ahatuye byose barabifite kuri polisi yagira ubwoba binora ceceka Michael izina ry'umwicanyi ibaze kuba uri umwicanyi uzi ko nta muntu wakubonye ushimuta ukumva polisi guhamagaye mu izina Michael Nico arikanga The police know who you are, my polisi zi uriwe Michael Foster we turakuzi
at your house right now with your ubu family. tuvugana famiye yawe iri kumwe na polisi n'iwawe twahageze n'abana n'umugore ninde tuvugana mabuja ari kumva This is 911 emergency. iyi ni 911 And we've got nimero ya polisi at the scene. ibikumwe byawe twabikuye ahabereye icyaha bivuze ngo dufite n'ibindi byatugushinja Have now. amahitamo yonyine ufite ni ukuza kuri polisi ukifungisha kareba ko wagabanirizwa igihano Michael Listen to me. ndagira ngo unyumve telefone na n'ubu ntibari kuyikurura ngize Hurt that little girl. uwo mwana w'umukobwa ntumubabaze ntumuhemukire Do not hurt that uwo mwana w'umukobwa ntumugirire nabi muri kagende You don't have to do this. bino ntabwo ari ngombwa ubikore ntabwo ufite kubikora It's already done byabaye kare byarangije kuba yahise yibuka na wa mwicanyi wigeze kwica akana k'agakobwa kamwemeze nkaho yari we karaburije nawe yaramubwiye ngo yikwica umwana umwicanyi aramubwira ngo n'ubundi byarangiye neza iri jambo n'ijwi rivuze rimeze nka rya rindi ry'uwo mwicanyi w'ubushize nyagasani wese abitekereza uyu mwicanyi ushimusa uyu mukobwa neza neza ameze nkaho ndi washimusa ubushize wese ahaguruka avayo zano Michael Foster uyu mwicanyi The same man that killed Leah ni nawe mwicanyi wishere ya Tampton The same man. niwe mugabo umwe Same man. ni umugabo umwe niwe mwicanyi umwe wishe na kakana k'agakobwa ubushize naraburije ni umwicanyi umwe ahise abyumva Adam 16, we lost the trace. Adam 16 Ping was off the tower and telefone ivuyeho mugerageze telefone buri ahitwa Santa Carita sasa urebye ifoto imanitse hano Look, just tell me where you think he may have taken her. There is no umva umugabo wawe yabajyanye he uriya mwana umugabo wanjye ntabwo yakora ibintu nk'ibyo byo gushimuta abana b'abakobwa You have no bya bindi abagore muba muzi ngo umugabo wanyu ngaba yagiye mu businzi no mu ndaya abo bagabo wanyu hari igihe baba bagiye no kwica abana b'abakobwa cyangwa kubashimuta muzi ngo ni buraya baba bagiyemo nabe nabwo bajana umugore hano ari yatse ziri kuvuga ati umugabo wanjye ibyo bintu ntiyabikora n'umwana mwiza no mu mudugudu baramuzi Right. I have a right to arrest you for. Mada nawe dushatse twagufunga kubwo kubangamira ubutabera iyi nzira ahagana he imanitse muri ofisi y'umugabo wawe But where is aho umugabo wanjye yakuriye God. iyo nzu yarahiye imyaka mike ishize Burned down. inzu yarahiye Hey, what about this cottage? kari akazu kandi kari inyuma se gatoya Behind the house. kari ak'inyuma Ours. ni akacu What do you mean it's yours? uravuga iki ngo ni akanjye What do you mean? nyirako ninde We own it. ni akacu njye n'umugabo wanjye umugabo wanjye amaze iminsi ari kujya kugasura ngo akavugurura umugore yita yikanga umugabo amaze iminsi ajya kukavugurura A girl may die if you don't help. nutadufasha umwana w'umukobwa arapfa You don't want that. kandi ibyo ntabwo ubishaka That's where it is. tubwire Just tell us. iyi nzu iherereye he iyi nzu iherereye he Hey, I'm 16. I need to run a. twasize amaze kubarangira Unmarried 25. umva hano hari purake y'imodoka ndagira ngo mudufashe muyikurure mumenye imodoka ibaruye kuri ibaruye kwitwa Melinda Foster wapfuye n'umwana w'umukobwa wapfuye 1765 Oak Creek. yari atuye imisozi ya Santa Carita Rita Hills. amuhana aderese zindi n'umuhanda n'ibiki Supervisor of Brent's business says he left before noon. Adam 16. Contact. Adam 16 Commander. hamagara komanda tugiye gukenera umusada n'ubundi butabazi bwose bw'ibanze uyu mwicanyi nk'uko yateye polisi irahaguruka Yeah. Foster. That's the same guy that killed Leah Templeton. uyu mugabo muri kwiga Foster ni nawe wishere ya Tampton I'm absolutely sure. urabizi neza ndabizi 100% nabimenye Careful. mwirinde rero bivuze ngo ni serial killer nakubwiye ngo bano ba serial killer bafite ukuntu bica mu buryo bumwe si mwamubonye ni hasi nabibabwiye yakomeje no kuri ifoto y'umwana w'umukobwa wapfuye uburyo bamushyinguyemo ahantu bakaza kumutaburura wamwicanyi ubushize w'amezi 6 ashize polisi kuri ya nyubako barinjira Rebe binjiye mu nyubako ubona barategereje bumva amakuru avayo It's empty. nta kintu kiriyo Foster nawe ahageze nta n'ikimenyetso cy'umukobwa yuko yahageze Figured out we were on to him and he never showed. ikindi namenye ko turi kumuhiga ntabwo turi buze kumubona Alright, everyone, let's clear out of here. mwese mureke tuve hano tugende icyo nshaka muri uyu muhanda muhashyira amabariyeri ntihagire imodoka iva kuri uyu musozi cyangwa ihaza mutamenye ni ibiki uyu mutkura murya nyirabuja avayo I know. Ndabizi Name scared him off. namagawe iriya mwicanyi mu izina byamuteye ubwoba oya
And he would have discovered. telefone n'ubundi yari yayibonye yaragiye uko. Maddie, the trace confirmed it. No, that's not what happened. Ariko uriya musozi niwe ariho niko ibimenyetso bigaragaza. He's going. Turaza gukomeza tumukurikirane. Every single thing exactly. We wakoze ibyo wagombaga gukora, akoze akazi neza. And now I want you to go home. Ndagira ngo utaje kuruhuka. Going home. Ntago nata. Quest. Ntago ndi kugusaba, ni itegeko. Closure. You're not going to get it. Ntago nkeneye kugumana utaje kuruhuka. Let them do their. Wakoze uruhare rwawe, reka n'abandi bakora urwabo. So I want you to go home. Uriya mwana w'umukobwa ubu ntago akiri inshingano zawe. Taha nawe wiyiteho. Baba mukeneye kugira ngo aruhuke mu mutwe, n'ejo azakora kandi kazatabare n'abandi. Utabara bibaho umwe bikanga, undi bikanga, ariko ukagira n'abandi benshi ugenda utabara. Niko mu kazi bigenda, nk'uko wunguka ejo ugahomba iki n'iki bibaho. Uko rimwe mbona muri kugura abonema, ubundi nkabona wagira ngo mufite inzoka cyangwa impiri mu mufuka ntimugishaka kwishyura. Iminsi noneho ubukene mfite, naguza abonema ko skoro uri gukinga babiri mugura abonema rwose, mugerega mujye munamamagara vuga atari koroka iyi nimero yawe n'ubundi wari uduha, mutiriwe munamamagara mutiha amafaranga. Umwana w'umukobwa dore bamuzanye, kimbona message vuga ngo nakiriye, mutiriwe mumpamagara. Umwana w'umukobwa bamuciraho imyenda, dore umwicanyi yasize umugore n'abana mu rugo, ariko ibintu ari gukorera umwana w'umukobwa kandi bafite abana b'abakobwa. Ikintu cya mbere yaje gukora, yaje koza imisatsi y'umukobwa. Bano bicanyi bameze nk'abasazi, yaje koza imisatsi ye. Ibuka na mukobwa twatangiye filime yicana afite imisatsi y'umweru. Ikindi twabonye ko n'umwana w'umukobwa yashimuse ameze nka mushiki we wapfuye. Mu mafoto twabonye muri ofisi ye. Bano bicanyi babifitiye ibintu utamenye mu mutwe wabo. Nabicanyi bica badakeneye ngo amafaranga cyangwa iki. Bameze nk'abari ngo kwirwanaho. Shyiramo imiziki. Baze ko abicanyi nabo bakunda imiziki we. Shane impamvu ntaririmba. Ariko byagorana kubona umwicanyi ukunda filime. Wapi? Filime ni iz'abana beza, ahubwo ibintu by'imiziki nimba ari ukubera na Satani mu ijuru yari umuhanzi ngo yararirimbaga we. Abicanyi n'abagizi banaye bakundana b'imiziki, n'abantu beza bakayikunda. Ariko filime ni iz'inyangamugayo gusa. Turi ukuntu kiri kumukorakora, gikora ku misatsi kare kigeze no kumutwe guta imisatsi wayimennye mirangi. Yagasani cyaziritse akana kagakobwa, mukobwa ca hano umugozi amupirize insecticide mu maso we, insecticide mu maso. Umwana w'umukobwa cishene urebe filime insecticide mu maso. Kigabo kiza kwibyiringira hano, mukobwa aza koga mu maso bamutaye insecticide mu maso. Maso ari kiramwumva. Mukobwa cano kinguruki bebe, dore igipfunsi bamukubise cyo kujisha. Mwicanyi yaje. Oh, you're not gonna want to see that. Ibirimo aho ntago ukeneye kubibona. None umukobwa ageze hano cyebonye sinzi yikangamo, yikanze marahamuka. Nari nakubwiye ngo ibirimo hano ntago ukeneye kubibona. Sinzi byari birimo hari biteye umwana w'umukobwa ubwoba. Bitazimya amatara yitakinga. Bari biki birimo. Warampaye amahoro igihe natezaga amaboko, ndagusingiza witeka, mbese ninde wanganya icyubahiro, nawe isi yanyikiza sinzatinya na gato. Ufite imbaraga zose urwanirira abakwiringiye, nahamye iteka ryose uri Imana itagitsindwa.
ese ninde wanganya icyubahiro nawe isi yanyikiza sinzatinya na gato ufite imbaraga zose urwanirira